duduk berpikir lah den tungkui den tilantangkan raso kabeh do kok balai sadang cau iko pandang naran. Usah udah cari alasan jika lebih ijan mau pe padu tiba sore undangan sakit indah kadape ube. Mengaco itu bana dak dapat minta anci, sedangkan adik tahu denai sedang taruni. Hati denai kini ndak bisa ditahan lagi. Allah 8 tahun rintang janji ke janji. Jika bukan deh hidup padih bak candoiko denai pun indah niyo membuang-buang umur. Walau indah barale kita mendoa saja asal dihalalkan di hatiku wujud. Lah den bau duduk berpikir lah den tungkui den tilantangkan raso kabeh do kok balai sadang cau iko pandang naran. Usah udah cari alasan jika lebih ijan mau pe padu tiba sore undangan sakit indah kadape ube. Mengaco itu bana dak dapat minta anci, sedangkan adik tahu denai sedang taruni. Hati denai kini ndak bisa ditahan lagi. Allah 8 tahun rintang janji ke janji. Jika bukan deh hidup padih bak cando